Pauxede Yumpum Ibamer Paukara update Taujari. Se Minister na Hindi loan ki batang da wafum pongdo kitava laibak thibane. Se Minister and Berengi Delhi Kongzata Hindi loan ki batang da wafum amata pongdo kitava laibak thibane aina CPI Manipur State Council na pongdoragle. CPI State Council ki Secretary L. Sotin Kumana Thadorakpa Charon Hai. Union Minister Amit Chana Contractary Super Parliamentary Official. Language Committee ki mifam da Hindi loan balipa kasiki official language o henadava. State Legaks in the center the pow found of the Hindi ka pound of wafam tamke. Loina da wang fu states in the class 10 power Hindi sung so shoot na tamanaba amaso. Tribal community ki when the class 9 power lona si tamanaba pongdo ki wafam adu. Awang fuk lamgi mayroi lob sing jauna tongan ba CSO sing na janing da pongdo ki balai kre. State asik when so mayroi luf amasung tongan ba look kian home minister amat chagi ferepta Phirab handok na ba lepta na taksin na padagi outdoor Manipur gi MP na miyam gi hulkang na amat sada che idun Hindi loan ba compulsory wenta na ba kangan kiba laikre. Asikum ba masing jam ba look kya gi hulkang na sa minister amadi makok thong pa cabinet minister sinanamit ini na prime minister home minister amasung defense minister unavada Hindi loan ba compulsory language o na ba wafam. Handok na ba karigum pa amata pongtok lam da ba si laibak thibani. Tawang sa state asik singa masung tamgi mayroi sing mirai bani haina log da bangamde. Ato pa pau amadana Chayol ahung ki manung da Loktak Lake protected area da sajilliba-Sing lauthokadabani LDA. Loktak Lake protected area da niyam kane local gi uina nga phana na va floating earth home stay case culture atha fung da fo sei thawa amasung ring ban sing ba sajan ba yawn lam khopsilaba-Sing hasi alarming oiba issue am oiba dana dana Loktak Lake environmental amasung ecological cycle da yamna chauna akai verapagi phibam amada lagle marmaduna Chayol ahum gi manung ta nyam kaina sajiliba amasung activity kya sa thariba si lauthokdrabadi logi matung ina legal action local agani hane LDA gi pia arona thadorakpa cherona mata haire cherona sin makhatan hairi fana M Asni Kumar na LDA gi siarmi gi thau hek pai baga LDA gi function sing amadi mari leader officer amasung stakeholder sing loina de hengsin kre loina da Loktak Lake Protection Act lesing ani taruk asi review to na ba khongdang pai khat paure Loktak Hydro Power Project Commission tawkraba matung da Loktak Lake ta socio economical parameter ga mari leina ba issue kya gi matang da so yamna kupna analyze tawki Loktak Lake asi khudong thiningai oiba phibam ama mayok nariba asi gi matang da Chief Minister amsung Minister Forest and Environment and Climate Change da local community sing asi gi matak da lam asi da hiana khangai raba institute sing Loktak gi saktam asi kahenda na thamna ba hona bada jauna raba taksin kre chairman asina handak tasu wad asida lairiba sing loirna mifam pang thokre Loktak wad kanana ba hona bada stakeholder sing maruena local ge elected representatives sing na support tawna ba khanan kre masigi batak da Loktak Lake ecotourism develop tawwa jauna champu khangpo floating village asi preserve tawna ba Loktak pat manung da lairiba cultural amasung historical gi oiba maroiba mafam sim basa khangdoktuna adugumba mafam singa do preserve tawduna thamna ba wafam thamge Chief Minister amasung Forest and Environment amasung Climate Change ki Minister gi lamjing lamtak makha da bari leina ba department amasung stakeholder singa tanaduna motor vote chinna ba jauna nga fa bagi oiba chana kanglon water sports jokan arba miyam gi ponsi mahing phagana da ba so fishery asi hena phagana da bagi patang da thabo pai khalagani makha tarakwa atopa pau amadana Khodak da khulai tadok na ba Russia na Ukraine force da mo hana khagan kre Question da lairava Ukraine ki hitangpham city Mariupol bo ngakthok da lebe Ukraine forcing atu kidabak makoi gi athing ba tu thatok na ba Russia na ngasi lebak po nimit da anova ultimatum ama thokre maso Khodak da makoi gi khulai tadok na ba Ukraine forcing atu da khanan kre Hanagi Soviet state adu gi novok da ahen bam ing thamdana Moscow na anova attack am haurakle ana Ukraine gi President Volodymyr Zelensky ngarang atheng bada lauthoki ba matong Russian Defense Ministry gi warning atu lage bani Fighter sing atu da makhoi gi wakal yaudaba thingdun leiriba adu lepna ba orders pinana ba maso madugi maramadu udana ba keep authorities da aikoina amuka napel tawri an statement amada Russian Defense Ministry adu na haike adu ba keep authority isdagi asigma pawtak sing amaso orders makhoina fangloi haiba adu khangdoduna aikoina Fighter sing atu da makhoi masana wari basi longna ba maso akoi gi khulai sing thaduk na ba apel tawri han statement adu na haike adu ba nokpok thangba Ukraine da anuba laimai ki lat abagi matang dadi statement aduna chap chana pankide adu statement aduna ki region na thorang toriwa
किदिंगाई अरब अनोब क्राइम सिंग अदुगी मतंगदा असेंग ब प्रमाण अदु मॉस्को न फंगले आइना वार्निंग तौखे मॉस्को न नोंगपो यूक्रेन बु लिबरेट तौन ब होनरकली आइदंगासी रूसिया की डिफेंस मिनिस्टर न हाइके अदुब गिफ द खुसुकुलाई सिंग पिसिन द मिलिटरी ऑपरेशन से मखा सांगतन न ब होनै आइना नोंग चोप लेबाक सिंग द मराल सिगे ngarang ning tawgar numit su Russia ki mayuk talan thengna ba Ukraine ki ngamkhai sing da khusin da kheba khusin na khina ba na US military tankpang package amagi han ba kolai afo sing adu thungkre United States na helicopter sing Wizard sing amasung armed person carrier sing chawna April tara kom da Ukraine ki damuk dollar million chanipan ki equipment thana ra ba law thoke Ukraine ki manung da Russian lor ngang ba sing bo new Nazi regime amana chathawa genocide अमदगी कन्ननब फेब्रुआरी कुनमरी दमहांगना स्पेशल मिलिटरी ऑपरेशन अदुब सथागिबनी हाइना रूसिया की प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन हाइगे लालादो हौद्रिंग की हेप मंगदा भांगना डोनेट्स्क अमसोंग लुहांस्क मसाना मनिंग तंबा रिपब्लिक सिंगनी लाथोकव अनि अदुनिंग तमने अन रिकॉग्नाइज तौगे गरंग नि तौगा वन मिट पुतिन दा होमफोगमरी सुपर पोटो राइफल ब्रिगेड दा लानफमगी इकाई खुमनब सिंगपिदुना थागतके हाइरब ब्रिगेड अमसोंग यूडेन की बुजा टाउन द म्याम हली आइना यूक्रेन न मरान सिरि बने नोंपोक थांबा यूक्रेन द रूसिया न मखोई की फोर्स न अथै पोर्ट किया की मनुंग द आर्टिलरी हेलीकॉप्टर सिंग लॉजिस्टिकल सपोर्ट चाउना टेक्निकल ग्रुप की बटालियन तरा का मथोय थाजिलखरे मधु थारक लेबक असिदा थाजिलकबा रूसिया की बटालियन पुन हुफुदरा तरुक सोगरे नकलमरोम द ग्रीस न रूसियल ऑयल टैंकर अमा फाजनखरे रूसिया ने यूक्रेन द लंताबा अदुगी मतंगदगी मॉस्को की मदद यूरोपियन यूनियन द सैंक्शंस थमखिबा अदुगी सरकोइना ग्रीस न रूसियल ऑयल टैंकर अमा एविया इथक मनक फाजिल एना ग्रीक कोस्ट गार्ड ngasi फोंगदोखरे रूसिया की मदद यूरोपियन यूनियन अनोवा अकन ब सैंक्शंस सिंग थमजनखिबा कमसिगी ममांग द था असिद लेबा कुन का तरीक के ब्लॉक असिगी थांगफम सिंग द रूसियन फ्लैग बैसल सिंग अथिंग ब थमखे कोनु एथेंस की मदद ग्रीक मैनलैंड्स का एक थंगनवा लाइरिवा खा थंगब तोरवन एविया द कैरिस्टोस मनकता रूसियन क्रू मेंबर तरागा मपन ग लोइना रूसियन फ्लैग फैगस अदो सिस दौखिबने EU सैंक्शंस की सरुका मोइना मदु सिस दौखिबने एना सेफिंग मिनिस्ट्री ऑफिसर लमना हाइगे जहाज अदुगी ऑयल कार्गो अदुदी मुतखिद्री आइना कोस्ट गार्ड ऑफिसर अदुन हाइगे रूसियन ऑयल टैंकर फैगस अदु मसिगी मतंगता मसिगी ममंगद इंजन की प्रॉब्लम अम लैखे मदुगी मतकता समुद्र की नोंग चिंगी फिबम फतबा मयुकनब मरमना कैरिस्टोस की मनकता लाइकिबनी मदु मफम मदुगी सिस दौवनी एन एडवांस न्यूज एजेंसी हाइगे यूक्रेन सरेंडर दौरोय लोइबा फावबो थेंगनागनी वासाखरे मॉस्को असौब स्ट्रेटेजिक की माइफाकबा अमा फंगनब कना चंगसिलकब ब्लैक सी द लैबा यूक्रेन की हिथांगपम सिटी माइरफोल द लेहौरिबा यूक्रेन फोर्स सरेंडर तौनब की रूसिया न पीबा अरोइबा मतमदु हेनख्रब की मतुंगदा मफम मदु सरेंडर तौरोय मसो अरोइबा अदु फोबा लांथेंगनागनी आदन बाइजिन बिता यूक्रेन वासाखरे सिटी दु हौजिकसु रूसिया की खुद ताद्री एंड मॉस्को न फीवा सरेंडर तौनबगी अरोइबा मतमदु हेनख्रबगी पुंग खरागी तुंगदा यूक्रेन प्राइम मिनिस्टर डेनिस सामी अल नाहाइगे हाउजी यूक्रेन फोर्सिंग अदु पाक चावरबा लानबन मानबा स्टील प्लांट अमगी मनुंगदा लेरे हाउजी एकोइगी मिलिटरी फोर्सिंग एकोइगी लानमिसिंग लेरे मरमदुना मखोइना अरोइबा अदु फाववा थेंगनाखिगन आइना मागना ABC की दिस वीक ता हाइगे मॉस्को न नंबोक थंगबा डॉनबास रीजन पाइननबा मसुंग हानना खॉब्सन खरब क्रिमिया का कंफालगी लंबी फाउनपम अमा सेमनबदा मखोइगी मिलिटरी ना हिनबा मियंग थमखरे कोइजलव एजोस्टल स्टेट प्लान अदुगी मनुंगदा लेरिबा यूक्रेन फोर्सिंग अदु मखोइगी पंजी कन्ननब खुलाई थादोकनब बसुंग सरेंडर तौननब हारदना मदुगी मनुंगदा मर्सिनरी चंबरी फावबल लै आइना रूसिया की डिफेंस मिनिस्टर ना हाइग्रे अरुबिदा कंटेंट सिंग असिगी मरउइबा पाउ खरा असिबा पाउ तमजरिबा मणिपुर लोकल न्यूज यूट्यूब चैनल असिदगी यंगबिरिबा पुनमक पथागसरी चैनल असना तोमदा कानराबदी सब्सक्राइब तबी ट्रिपेसना सब्सक्राइब तबी रोइना लाइक एंड शेयर तबसु काबिकुन पुनमपो अमुक हाना थागसरी